One is namjak. One is namjak nai Tripura. Iko. Adi one is namjak. Hello everyone, welcome you all back to my YouTube channel. Narokna jotona lamsogo ani daily vlog tabok ang ready angjak Hapania o thanai kiha mela cholai tong si jaga moilai torei waisa phana mela o thajigya dol rok bai ji age se rok phuro Thangmani ang mela ro gesa kaya lai tini dol rok bai ko sa malai baba boring mani bagai ang just mind fresh khlaina bagai ang si mela thangne nai tongo tabo ani dol rok bai la ang nong funuk nai jesek mansa ang reno phai mani tasu jorate ang kuno jaga nokhriya kho tini nokhornai lai mela for the first time Hapania ang thanai lai I hope ang enjoy khlaina hene shira and ani sate sate nokbang bai baha ani video ni through te nok enjoy khlaina hene ang hope fly so let's go. Saras Mela hanjago Mela ni manglai tadi ane dol photo chagai tong ha borok bang mani angle jongo tini Sunday ba holiday borok isok bang laknai but horong rok borok se bang nong phayo tadi ko borok bang mani biang thani se pal manjain tong shikla borok bang mani ora la program cholai tonga wansa Seng tabo kisah berai nai lena ibo jaga temaroka ale first time je melao phayo iko ro ke photoshoot khlai jang nai jaga ai chu jaka ang ma didi kota eta 100 oh na to kana handmade senam Thangmani aita ha 200 টাকা apa nai thok jaka iko norobo phai pai phedi nai thok ke handmade senam jak iko ba handmade nai thok kes nam jak nai thok tam khai jang nai la namjak nai thok jotona one is namjak mang one earring cuff kahama cuff omo kaisa red 100 টাকা one is namjak nai thok iko aunty ni ora phai na phai bai di omo jotona handmade Thangmani agi mem joba khlaimani nukmani tabo hungkai krishna ni ri tungha borok bang mani sinai gede omoyo iko amake selfie point borok bang ma se bujangne chance se man laga jagawo कौन है ये लोग कहां से आते हैं Igor ke flower stand. Taba ke sang pokri thangna nai tongo. Adi ama. Ini decoration, recollection am zak naiti. Borona nungma nungma se bokro mihim jakhang ma mode mela Saras mela ni bumong hanggai
मा ते फाइजाकलाक आते हाय मेला रगो वाना जाखा ऐसे माइंड फ्रेश खाइना बगे गिसा फाइना हमाले उल्टा से बखर के थांसिउ फाइमानी wani bag senam zak nai thong nai thok yang go pars wani nai thong mani mo wata iko tabo hongke seng sana bagai thangoi tango phaimasa thangmasa donai khasini bokrom himani papre pa borok bang manu gise thangnam sung tong siu ira khasik jak wall hanging decoration khlai jak nai thok phainai bedi tabai ira tongo bri rok ni yak si kon jang nai ring adi nai thok Hello everyone, so ang time kari yang wese video editing klai maya and sengsi Mela Thangmani emne mahala parai jagia just experience ni bagai thamani naini thamani asik tolo tong thok jaglia ang ke mahaba mande parai jagia just for egg roll jagai sirani phaiha la ang tabak classes hobai jak sini class paite like 4:30 rokso bajewo tennis ni start ongo my video klai ni ekdam jora maya so amre bagai I hope no consider klai ne ang kha klayo and ang jeffroman ang iphone video klai nong entertain klai ni try klai nai abo video klai mani ba lai sunday ni dak tini angkha thursday sunday by thursday ni video nog nai ha ang mane time kari ni bagai klai maya video editing rock so tini ang zora man ha ek kisisa mane ta teachers phaya ko fo mane video khlai nani faidi e board notice ni bai phina na information regara na iraje photo thepa jagrok mojota mane hindi department ni job man jagrok ni photo phule like if suppose ang ba ane friend job man kha like si ri ira photo thepa jagnai phule like mojota job man jagrok phule फाइडी लांग ताबंग नौ बाय आने मैथ्स बाय मलाई रनाई आशीष उनका नाम है बहुत ही टैलेंट बंदा है माने ड्राइंग डांस मॉडलिंग एवरीथिंग माने बरंग फुले फाइडी लाबो बाय फिना नौ ना मलाई रगै क्रॉस लाइन करा हेलो हाय आशीष हाय नमस्ते कैसे हैं आप सब मैं आशीष वो नेपाली जार फुले तुम्हारे गांव का नाम बता दो मैं रहता हूँ शिदाई मोहनपुर पे और यूनिवर्सिटी के सामने मैं रेंट पर रहता हूँ खाना बनाना आता है खाना बनाना आता है खाना भी आता है खिलाना भी आता है दूसरों को शाबाश कभी हमें भी बुलाना अच्छा ठीक है अवश्य ज़रूर बुलाएंगे सो आंगना कभी कभी हमारे मस्ती भी दिखाएंगे अपकमिंग वीडियोस में सो या थैंक यू ओके बाय सी यू कुछ बोलना गाइस चाहती हूँ मेरे ऑडियंस के मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रोशमी के चैनल को आप बहुत सारा प्यार दीजिए चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और ये मेरा भी लिंक शेयर कर दीजिए आप सब ज़रूर देखिएगा और इसी तरह हम जो बैचलर से अपना मतलब पढ़ाई के साथ साथ अपना एक मतलब जो किस तरीके से हम अपना दिनचर्या निभाते हैं तो उसको हम इस यूट्यूब के माध्यम यूट्यूब ब्लॉगिंग के माध्यम से दिखाते हैं तो आप सब ज़रूर देखिएगा और इसी तरह प्यार अपना बनाए रखिएगा धन्यवाद थैंक यू